Lirio iti tanap. Tinapalabas. Iti may sarabi apa naging inom ni Alex iti arak. Dimteng ni Baldo nga agkakapsot. Binugbog dagiti pasurot ni Napoleon ket inkulong da iti naramit da pagipupukan. Nakalibas da ito'y ket nagkamang iti asyenda. Kinid daw namat kini Alex asaan kuman nga agsublipay da ito'y iti pagminasan ket inanugutan mat ni Alex da ita. Kabigatan na, nakita ni Baldo ni Jubilardi iti kataltalunan. Kinugtaran na da ito'y ngemsan abimalas ni Jubilardi. Iti lalapas da iti kalapaw da di Luis. Pinuuran ni Baldo ti kalapaw. Nasakit tinakam ni Jubilardi. Iti may sangal daw nga isasarungkar ni Jubilardi iti ayan ti inana ni Magdalena. Nadlaw ti inana amalmalday da ito'y ken kaslad da parikot na. Nagsaludsod ti inana. Itagagayem adtoy tituloy iti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Siyak ti inam, anak ko. Isu nga ibagam kumakanyak no anyaman day ta parikot mo. Oh. Parikot mo kadi iti asyenda? Iti trabaho? Wano kadagiti amom? Awan da ito nanang. Sanda ka pa kadanagan? Kabisado ka, nanak ko. Nakataltal na kanukas tangad da parikot mo. Nanang. Iso ang mabalin ka di nga ibagam kanya ka, anak. Nabanugak lang, nanang. Maditiriknak. Day talaan. Sigurado ka kadi, anak ko? Wen, nanang. Ala, ingkayaw ka't maturugan. Uray si ka, maturog ka mutan, tapno makainan ka. Nang runa kat kunam ama ditiriknam. Anabambanog ka. Kan sigurado ang masapa ka manan nga agriing inton bikat. Sige, nanang. Ala, umuna kayon. Sige, anak ko. Panawan ka pa'y nga rod dito'y paraangan nga agin inudo, ha? Wen, nanang. Oh. Agliblipak ni Jufil Arte. Ngamam mo. Adda parikot na. Diyos ko. Di mo ba ibayan, ti anak ko? Anak, agkape kapay. Napudutan ti kape. At to'y. Agyaman ak, nanang. Ita ka di aparbangon, ti ipapaanaw mo? O, nanang. Naskan ngamin ang makadano nakadagos iji asyenda. Oh. Anak, anya nga tano saan kan nga agsubli iji asyenda? Sana mabalin, nanang. Kasano ngamin, kat ang mga numaparparigat kamot ijay. Jak mabalin na panawan ti asyenda, nanang. Ala, maawatan ka, anak ko. Basta agan anad ka kumaaka na yun. O, nanang. Da kayo asabang ti Lirio. Simingisingan ti init. Ngamjak maoray ni Manong Jubilarde. Nakalidliday ngamin iti kalman. Amoyo ka di ti makagapo. Gapo iti kinaulpit dagiti padami at tao. Crisanta, naimbag nga oras mo. Ha? Manang Jubilarde, kunak na saan ka na umay dito ito na? Nakairuama kung ti umay ditoy. Tunggal kastoy nga agsapa. Namuha ka ni Apong Victoria ti inaramit ti pasurot ni Senyor Pedro kan ka. Kati parang poor da iti kalapaw da iti Apong Luis apag nanaadam ita. Nasauna gayam kan ka. Agad anak ka akanayon. Manong Jufil Arte. Wen. Agan anada, Crisanta. Liklikan ti dakas. Liklikan ti pakaikursungan. Di mo itulok nga agbalin ka akas kadag iti dakas at tao. Agari lagta kumakan ka ti kinaimbag. Ti ayan. Agtalinaad kumakan ka ti kinapakumbaba. Tababaan da kita. Ni Apo Diyos ti mangsupapakkan ka.
Crisanta. Tunggal umayak agararag di titanap. No kastoy nagsapa. Ikarkararagan kalata. Asapay lakuma. Tailisi na ka iti pagkan. Agyaman na Crisanta. Kaslanak dit, amigo. Ita, aglut-luto tayo ni Tibalito. Unyarot, amigo. Agam aguray ka. Mabayag ka di pa, tipan nakaluto Tibalito. Saan ka nga gana, amigo? Tama-tama pa lang ti proseso na. Ngam, mabitay ito. Nasaya, no kasta. Ay na, maragsakan ako na, amigo. Lorna, ang mga no kaya't mo ti sumurot kada kami kini amigo Napoleon na mapanijay syudad. Apay, anya ti aramiden nyo ijay. Ing kami agilako iti balitok. Ha? Wen, Lorna, iso ano kaya't mo? Sumurot kan kada kami kini Napoleon. Saanan, Pedro? Dito yaklatan mansyon. Amumat kanya akon. Awan usem ko nga agpasya-pasyar. Iso nga agbati akon. Sige, adakan ka na ita, Lorna. Dahil tatipod no na pasamak, Senyor Pedro. Iswadjakon kaya tiag subli jay pagminasan. Ala, umanugot ak iti dayta, Baldo. Napatpatag kanya ti balitok, ngam iti sika. Senyor, Sa nabali na di kag subli jay pagminasan. Basta trabaho ka dito asyenda. agado, senyor. Mabaling ka di, asa kon ti pagbalinin nyo akatalag ti asyenda. Ano yan? Wan, senyor, siya klangan. Tasaan mat akabalan ni Jobelarde. Dahil tala magna ti aramiden na dito yasyenda. Iso-aso kataklangan, senyor. Siya kon ti pagbalinan nyo akatalag. Baldo, bayam ani jubilarde ti katalek dito asyenda. Gaputat adang agtalek akan kuana. Adayo atalkek ni jubilarde ngem itisika. Senyorito, apay at di kasi mulot kada Senyor Pedro ang nagpasyudad. Santay nga ita ti susurot ko kada kwada. Sa bali ti adday ti panunot ko ita. Awan sa bali, no di ti babae ang nakapuraw. Ti White Lady? Apay asyak masapulan. Apay asan nagpakita kanyak. Senyorito, amangan mat no inkantada day jaya babae. Tila sa sawamat, Baldo. Kasanumat ngamin, babae ang nakapuraw. White Lady. Amangan no inkantada. Sumardeng ka! Di naksurunan. Agsaga na kakit di, tarumwarta manan. Sa pulenta ni White Lady. Barok, nakitak da baldo kan senyorito Alex. Nakakabalyo naman ang kat nagpalaod da. Nakitak mo't idaapong. Kit amuklatan ti magagapo. Sapsapulan da ni Crisanta. Wen. Nalabit asap-sapulan da ni Crisanta. Angam narigat da masapulan. Gaputawan ti makaamukin ko na. Punno da ita. Gaputadyak mo't imbagbaga kadagiti tattao ditoy. Ani Crisanta kat apo. Nasayat unay apong. Kat sapay kuma. Ta saan tungagsabat ti dalan da Alex kan Crisanta. Sapay kuma. Naglamuyot at ilmunan da ito yung arak. Naimas. Masurunak, senyorito. Oh, sino ti bakasurunam? Daljay at Jobelarde. Agasem, iso kano titalkan ni senyor dito yasyanda. Kaya't asawan na ita.
asanak atalkan ni senyor. Anya? Agasam, imparupan ni senyor kanyak asanak atalkan. Kat dahil di adyo Belardi nga ginlalaing titalkan. Kabayamon, Baldo. Saan mo na kontraan ni Lolo? Noon niya tikayat na para dito yung asyenda. Saan mo na kontrahen? Tama nga nung badaksan ka laing. Nalawag? Ngayon, senyor. Baldo, bayam laing ni Jubelarde. Saan ang apunas tigurak iti dayjay at tao? Inagawan nak iti takam. Imbes, asa ka nabaybayagan nga agpapaay kada kayo, kirambang akatalat dito yasanda ang yamsan mat. Tanapan matan, iti kabarbaro pailang. Napan iti dayjay at Jubilarde. Aga-agaw. Baybayamon ko na kamat. Ala, ituloy takid dito uminom. Senyorito. Adda kurang itarabi. Anya mananda ita? Babae. Sika talaga, Baldo. No kayat mo, inak mangala iti babae. Dituyak pa lang parangan ti kararamid na kalapaw ko. Ay, agpahangin akpay man dito eh. Apong Luis, ladingitak ti panang purda iti kalapaw mo. Kadita, nang bangon dagiti kakadwa dito asyenda, iti sabali pa akalapaw apang nadak. Agam ti kay agdanag. Agpulon tumat lang dagiti mangiruruman. Anya dayjay? Babaeng sakit di dayjay nakikis. Kitak mo anya dayjay. Amangan mo't no niya tinapasamak iti dayjay babae. Di ta banda tinakanggagak. Agturungak tita. Nasayat mat tanawanan iti puot na ito yapalasang. Gapo iti parang paruso ko kenkwana. Tsamba. Nakita kayo din malasang. Napintas ka. Iso nga oray medyo adayo ti ayan mo. Imayak na tatapno kamagan ka. Sayang. Saan ka idi analagip? Di si ka kuman tinalami nga impan ni Jebantay. Kau bubingam, kalaslas bangam. Magagaran ako na talaga. Tinasayat, iti suka baylang, nalaspang abalasang. Masapong asak, di makaunakan ka, iti suka. Magagaranak. Una yan. Ubang ka. Ang tanang kong niya. Sino ka? Agmay may saka ka dito'y kalapaw mo. Uwan, Manong. Ayan dagiti kabalay mo. Awan ni nanang ko. Tanapan ni Jay Sentro. Nabigat pa lang nga agawid. Tatimulong ngamin iti trabaho iti gayam na nga ada karinderyana. Kasta? Sige. Saan ako na pumanaw dito eh. Bantayan ka pa lang. Ang mga nusobyan na kadadya tao. Agyamanak, Manong. Mabutangak ngagmay maysa. Agyamanak, tada ka nang isalakan kanya. Ayan ti babaya ko nam. Nagbayag kamatan. Itay pa'y nga ur-urayak ti sangput mo a babae. Tag senyorita. Ngam awan. Anay ko. Anya tinapasamakan ka? Sayang. Ada ko man babae nga isang pet ko. Nga madamot lalaki anang kugtar kanyag. Nagpigsa ti panang kugtar na kanyag, senyorito.
Danda ni Jack makakuti. Anya? Naimbaglayan na tanakatarayak. Inkarigata ti madayon. Asino day ta lalaki aman nakibiyang? Jack na ilasinan, senyorito. Wadno sa lagtibulan. Ngam nakabungot day jay alalaki. Iso a Jack na ilasin. Anya? Nakaabungot? Wan, senyorito. Sayang, nagpintas pa'y kumatay di abalasang. Sayang atalaga. Ngam, numadoktalak ti kinasyasino day jay alalaki aman nakibiyang. Paltog ako. Duduugan ang daytoy akayo. O nga maging gaita. Si bibiyag pa'y lang. Dupay kasta. At dandag iti daduma sa nga na anagango. Daytoy akayo ti pinagbalin iti agnagan iti Lito at Treehouse. Ket isumot ti ayo yung da iti agnagan iti Olivia. Naragsak da iti. Ket kaslamakit kitak ti kinaragsak da. Ngam. Sayang. Tagapo iti kinaulpit ti tao. Agpaada na si Mina dito yabiyag. Jubilade! Senyorito. Da kayo mo't gayam. Naimbag nga orasyo. Anya titang tangadam iti day ta dudugan na kayo? Awan, senyorito. Nagadda yun to'y nagturungan. Baybayam sama ti trabaho iti asyenda. Saan mat, senyorito? Inaldaw nga agtrab-trabaho ak. Ken inaldaw asarong karak dagiti amin at klase ti mula dito asyenda. Matartari pa ito da amin. Saan may abaybayan ti asyenda? Nasayat. Umay ka. Sumurot ka kanya. Sa dino, senyorito? Makipagsapul ka mat kini Crisanta. Amok nga muntian. Ngam iliblibak mula kanya. Iso nga ita. Sumurot ka kanya. Ta isurum ti ayan na. Sanda kumapilitan, senyorito? Tatalaga ajak amo. Pues, iti ka nito asaan mo ama ito do ti ayan ni Crisanta. Inasot na ti paltog na. Dahil paltog ko ti manggudas iti biyag mo. No saan mo nga isuro ti ayan ni Crisanta? Anya? Diyan kaya ti ulbudan, Jubilarde. Isungag tungpal kalaangan. No di mo kaya ti matay. Anya ti aramidan ni Jubilarde iti day tagundaway. Gagayem. Di uliwana denggen. Tituloy tinobela tayo anapaulwan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Tinapalabas. Iti panagawid ni Jubilarde iti balay ti inana. Nadlaw ti inana ti kinaliday daytoy. Dinamag na noan niya ti parikot kan paglidlidayan ti baro. Awan sa bali nga insungbat na. No di maditirik nana kan ti panakabannog na. Sana patsen ti inana daytoy. Ngem ingkararag na langan asaan kumaabaybayan ti Diyos ti anak na. Iti may sa Arabi ijay asyenda. Adda nangeg ni Jubilarde ang nagikis a babayi. Nakita na ni Baldo ang nakasakroy iti may sa babayi. Idindisto ni Baldo ti babayi. Ginandat nan aramasen. Kinugtaran da ito'y ni Jubilarde aging ga atim maray. Kastaunay abuteng kan sangit ti babayi. Iti may sangal daw. Immasidag ni Alex kini Jubilarde. Imbaga na sumurot da ito'y kankwana. Tapno isuro na ti ayan ni Crisanta. Itagagayem. Adto yung tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio! Iti tanap! Amok nga amom ti ayan ni Crisanta. Ngam iliblibak mo lang kanyak. Isungay ta. Sumurot ka kanyak. Ta isurum ti ayan na. Sanda kumapilitan? Tatalaga ajak among senyorito. Pues, iti ka nito asaan mo ang maisuro ti ayan ni Crisanta.
Inasot na ti paltog na. Daytoy paltog ko ti manggudas iti biyag mo. No saan mo nga isuro ti ayan ni Crisanta? Anya? Diyak kaya ti maululbudan, Jubilarde. Isong agtungpal kalangan, no di mo kaya ti matay. Senyorito. Ala, sumurot ka kanyak. Tano saan? Paltuga kunday tamuging mo. Diyos ko, nakita ka pinaturungan ni Senyorito Alex iti paltog ni Jubilarde. Kalpasan na, simurot ni Jubilarde kan kuana. Ay na, saan mo ko maabaybayan ni Jubilarde? Diyos ko, ispalam iti anyaman apagkan. Ispalam ko ma, Diyos ko. Wanya, talaga ka di at di mo isuro? Nagadbayan ti pinagnata. Talaga jak amo, senyorito. Kas nangagmumot ka dagiti nagdamdamagan ta. Sanda ngam amo ti sapsapulan. Imposible! Senyorito. Jubilate, saan tang agsardang? Adon ti bandog ko ng sapsapul ka ni Crisanta. Iso ang masapul ang makita. Masapul ang matagikwak. Anya? Sige, ituloy tati agsapul. Saan tang agsardang? Anya di bagam. Tayo may kapailang dito'y farmhouse, si ka trabahador. Namuha kasapsapulan ni senyorito ti babaya nakapuraw. Kahit? Ibagak temok, boss. Ngam masapulan ni senyorito ti kasaritak. Ayan na ka di. Saan pa yung asimangpan? Sige nga ron. Agsubliat to intong rabi, boss. Pani senyorito Alex ti kasaritak. Nakadanon ta pa yung dito'y karayan. Ngam di talat ta masarakan ni Crisanta. Agsublitan ni asyenda, senyorito. Sumipngitan. Amangan no makasalaw tayo ti daka sa tatao. Kat may sagmak ta. Laglagi pam daytoy, Jubilarde. Iti ka nito ang maamuak na ilimlamang mo ni Crisanta. Patayin ka. Anya? Sige, agsublitan ni asyenda. Senyorito, naimbag ta si bangpet kan. Senyorito, urayan na ka, dahito ya trabahador. Di namat nga di bagakan niya, ti kayat na ngay bagakan ka. Day tatipod na, senyorito. Anya day tangay bagam? Namuak namin na sapsapulan yung ti babaya na kapuraw. Adamok, may papankan ko na. Ha? Senyorito. Anya tiyan mo may papankan ko na. Sige, ibaga madagos. Ngam, iti may sa kondisyon, senyorito. Jam 3. Sige, ikaw kay ti kwarta. Amok aday tati kondisyon mo. Oh, Ha? ato ti kwarta. Kukwam amin daytan, agbibisin. Agyamanak, senyorito. Ita, anya ti bagam may papan ni Crisanta? Amum ka di ti na? Diyak ka mo, senyorito. Ngam, dayto iti kinapod no. Ibagam mo niya rita, jam 3 kakit di. Ti babaya sapsapulan nyo. Kat, apo, ni bakat Victoria. Anya? Apo dayjay abakat Victoria? Dayta tinadoktorak, senyorito. Apo gayam da abakat Victoria ti babaya sapsapulan. Tumulog ak nga paraspas iti root dito'y tambak. Kalpasan na, indak to sa rongkaran ti mansyon. Ang mga noaduman ng ti root ang nagtubo iti harde. Oy! Bakit Victoria? Ha? Ni Baldo? Sumurot ka kanya. Darasan. Ha? Sa diba? Basta sumurot ka kanya. Ang gawa amin Jan 3 ka bakit? Ulbud ka gayam. Senyorito, Natangkan mo ti ulbud mo niya.
Anya ka diti ibagbagayo, senyorito. Nagdamagan ka idin may papan kini Crisanta. Ngam nagulbud ka. Tati kinapud muna. Kat apom ni Crisanta. Ala, itamot lang. Mapantayo iti pagnanaadan nyo. Jak am abo ti bagbagam akrisanta, senyorito. Panagkunam nga ta, kat agliblibak jay padam at trabahador, kan agbibisin iti kwarta nga agipulong kanya? Nang rona tadakkel agatad, tinted ko kenkwana? Impod mo kanyak day jay at trabahador. Anik Crisanta, ket apom. Saan apod na, senyorito? Di ka nagulpot, pay! Ala, bakit Victoria? Itamot lang. Mapantayo iti pagnanaidan niya. Tagayat ko ang makita ni Crisanta. Saan? Jak amo ti ayan day ka akrisanta nga ibagbagam, senyorito. Darasam di magnas, sika apakat. Ay, Sabang, nagadayo mo ito pinagnatayo, senyorito. nabanod ako. Aginayad tayo kumaamag na. Laglagi pam, sika apakat. Tituman ko. Iti ganito nga gulbud ka. Paltugan ka. Ha? Tawan mo't langan ti sir-serbim dito'y lubong. Anya? Amigo, dakalagat at tinaglakuan tayo ti balito. Talaga, amigo. Isa ti mangunar na saysaya at nagkinkinawat ang taka na yun. Itikas tao naman nayas ti panagkakadwa tayo. Wen, amigo, amok na ita. Santa kumaga ka papa, amigo. Tapno na saya at lahat na titaray ti pagkwartaan. Gusto ka, amigo. O sige, agdiretso tayo ni J. Mansion, amigo. Dakan ka na ito, amigo. Agorio, diretso mi J. Mansion. Adtoy, agpalamiis kayo pay. Naimas deta inaramid ko a Diyos, ta presko a prutas. Agyaman kami, amigo. No anya ti kasapulan nyo, ayaban daklaeng. Siya kon ti mga sikaso kada kayo, taadar aramiden ni Marciana. Sige, kat among ka di, Lorna. Dakalagata tinaglakuan mi iti balitok. Pudno na ito, amigo. Yaklaim pagarupan nabak ng gayam iti balitok, ti bantayo. Ado ti karagana balitok. Anya, Wala, amigo. Amigo. Ang palamis, tafay. Wala. Kalpasan na. Bilangin tanto manen ti kwarta naglakuan ta. Kat agbingay ta. No kasta, daytoy ti kalapaw yo. Bakit Victoria? Wan, daytoy ti kalapaw ko. Senyorito! Mo, ti makita ka babae ang nakapuraw dito. Baldo, Ha? serkem ti kalapaw. Sapay ko ba, taawan dita kalapaw ni Crisanta. O sige, senyorito. Serkat, daitang ka na pa. White lady. Dito'y gayam ti pagnanaydan ni Crisanta. Nagadayam at gayam. Nupay kasta. Sana tarikot. Kamaudyanan na. Makita kon ti babae ang nakapuraw. Sapay ko ba, taawan iti unag ni Crisanta. Huwag niya, Baldo! Agda ka di dita? Senyorito! Awan tao titiunan ti kalabaw. Aniya? Awan ti tao iti kalabaw, senyorito. Sige, sa pulang iti aglawlaw. Agawam! Amigo, senyorito. Awan talaga, senyorito. Nandiyan nakita ti babae ang sapsapulan ta. Amangan na
Nagulubod lang na di apakat. Aniya? Pinamog lang lang, senyorito. Ang mga mo't mo sana dito iti pagnanadan day jayang krisanta. Ay, anay ko, itakiyag ko, senyorito. Kalapin, kuyos mo. Putdek daw ito takyan mo. Babaan ti paltog ko. No di ka agsaw iti pugno. Anay ko. Baldo, Senyorito! paltugam ti takyag daytoy abakat. Ha! Uray, anya ti mapaspas anak. Diyak ipudno at ito'y ti pagnanaudan. O anya, bakit Victoria? San kakadipay nga pudno? Imbagak matngaminan ka na kayo. Adyak kapkapin na ano ti babae asap-sapulan niya. Diyak mo na jay at tao. Ubod ka magayam abak-bakatang. Apo, di mo tiniro ti takyag na? Sige, senyorita. Paltuga kong titakyag na. Kanalboong ti balto sinangag ko ah. Adayo tinakangagag. Yan. Kasla iti ayat ti kalabaw mi kani apong. Ha? Asino tinagpaltog dita? Adda nga tamang nganop anakadanon dita abanda. Ah, tinasayat. Sumalog ako na. Leryo iti tanap. Panawan kayo na. Agsubliak tumanan. Asino nga talag iti manganop anakadanon iti banda nga ayan ti kalapaw mi. Masapol ang makita ka. Amangan mat no dagiti tarakan mi kan ni apong ti ano punda. Nga sa'yo. Pumanaw tayo dito. Saan niyo apaltugan dagiti tarakan may akaldeng? Kas ka naman o. Saan ka diyan nasaysayatan na dagita tarakan nyo ti paltugan mi? Ngam iti sika? Iso ano kailalam ti biyag mo? Nasaysayatan no ibagam ti pudno. Anya ko maaki na pudno. Ti ibagak ka na kayo, senyorito. Awan ti maipudno. Tatalagamot adyak am mo ti babae asap sa pulan nyo. Dadyo pa iti may sakal din. Ay na! Hindi yun inuto na paltukat na tinitarakan ko. Pang-aasiyo. Baldo, saanan adagiti dingwan ti paltugam? No di ket ison a mismo. Senyorita, sigurado kayo ka din iti dahita ang desisyon nyo. Juan, Baldo. O sige, senyorita. Adayon nga dan dahita bakit dumistansya ka. Sige, tayo nakagtugaw iti dahi ba to? Kabuyag man ti parang paltog mo iti dahi ito yabakat? Senyorita. Lalay mo na to! Amigado, senyorita. Sige, Baldo! Paltog ka na! Saan ka dyan, Dek? Saan? At bilang bakit Victoria iti talo, ha? At mati ka pa lang pudno. Ang agatibiyag mo yung tagsoba. Maysa. Dua. Ti Apo. Pudno! Sikan ti makit-kita, bapaya nakapuraw. Nagparanting kantata, senyorito. Apay, anya ti kasapulan nyo. Ah? Inan ano yun ni Apong ko. Kan apay dagiti dingwan mi apong paltugan nyo. Ah, kwa, nabintas adayag. Dispensaran.
Dahita ti resulta, ti panaglibak dahito abakat. Kat ita, tanasapulan kan. Saan ka napaluspusan tay? Nasken as sumurot ka kanya. Abay, iti anya aga po ang sumurutakan ka, Senyorito Alex. Nabayag ang naglamang ka. Iso akayat ka akanayon ang makita. Sumurot ka kanya ije farmhouse. Kat ije kan ngagnaed. Niyagdanag babae ang nakapuraw, tagbiag ka, kas may sa arena. Saan ang mabalinti kaya siya makasama, Di Senyorito? ka makibiyang dito, isigapahan! Bilitan na niya ako ko! Awan ba ito natin na kayo? Pwes, nasken as sumurot ka kada kami iti panagsublimi ije farmhouse. Anya tinatapulan niyo kanyag? Abay, alas ka na sumurutak ka na kayo! Basta sumurot ka kada kami. Sikat ipabalinan ni senyorito nga asawa na. Iswa sumurot ka. Anya? Agbaligi nga tada Alex amang isurot kini Crisanta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy iti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Baclay. Direksyon, June Ributaso. Technical and musical scoring, John Ligligen. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Lirio! Iti tanap!